Bueno, achhabisha chiltak y likutik vuelta taswenta likusitik stak loita lita kushle haltik tas babanamil. Y lihun kagale tashkish boshuk tal taswenta kush elan shu tahelbetik nop entik o tah lo el tatik hutuk taswenta likush elan oy nop enaletik litas babanamil. Hnaoptik lihuhunutik lioitik tas babanamilet benhelahtik likusitah noptike. Benhelahtik likusih chunohtike. Pero hoy pagentik tah noptik ti kusih chunohtik butik o kusih kaltik o kusih kaitike ha melel o muyuk chan meleli tas babanamil ti kusih chunoh bun kusih kayoh tal kusih cholpilun tale. Hayun tzotzkoplal tas ventach kai yun kilanoh chil taktik ta tzotziletik magnos tzotziletik pero ya vuelta tashkal kuchashu vuelta kalilano butik tzotzilutike ven toskan información kuntik tahkoptik ti olpanentik muyuk taohtik mukuk tailantike y en cambio lihkashlanetique lipochotzlo elahik tayan kope o yantik kopetike hoy bushu shich tanel información ayehitik taswenda shel el mas no benik time mushkels no benik time mus no pikutuke spolilik shastukik yun bushu tahtatik taswenta chikbihu butik batel pero butik tzotzilutike ven tos kankuntik swenta shu ta shlik lo entatik batel hutuk ta ach no penaletik ach kush lehaletik ta o ach kush anan shu ta keltik di kush lehalitas babanamile hayun tah kan tah loel tah hutuk tas venta tahum tah pas babasar tahum video ti smuyaso un youtuber ti hasbi Diego Rusarin me chakan chakelik li video originale li tah komtsan boshuk ta olon li descripción li link suentash batak elik te takashlan opshor das malolistuko arabunet tah pas tratar tah helum tas tah optik sventa shushkai betik smelol y tiventots koplal chkai ichtunku untik ta kushan tah kaltik likush lehal lispak bosi taslo ete glistuk taswenda kushalan shu tah heltik no entik hutuke ha taswenda ti hak beaba memelel skotol likusi chich alele ha likusi ventots koplale hak bebatik nemelel tamelel u skotol likusi tik chikistik albel kusi chikistik cholbel y maok nos tashkal tasventa bocho mushchun ti kushalan chlo kantal chamel ti oistuli vacuna y maok nos techis como ti hoy más to ven muyuk shasmelo li no penal kushalan tashchunik hoy bocho to chun que li panamile heche pech heche maok ti volvole sino que heche pech li panamile bocho tashchunik to heche bocho chuchunik nostok que ti litas babanamile chonetik ti oskat Jesus baik ta cristiano y ti hats pasik ta mantal ha sveinte inohik li banamile y shuk cholantik tal epal kusi yantik no penalti hoy mantik ta ha batik kushich kotik tas no pen heche pero maok nos yekan shush kalti kun likusi la lo eta bushuk talie mas chaven jan ota hecheli altik nopike y muyuk buhechwan ta noptik libutike pero hoy kusitike munti ta chuntik o ta shkistik albel timuh chuntike o ti tohta anel ta chuntik nostoke entonces hay un sos koblats kan ta hak behbatik tasmento melelu kusitki albelo o mu melelu kusi ahna memelel o mu melelu kun likusitki albele shabuk pasano video taswenta tahlo elta kush elan shu tahtuntik batelek información y timaog lo hunuk butah malati tiyun tahchuntik hamelele time ha melel skotol likusi charbutik un pocho ni ha uksna bes melon ni ha ukshano likusi tslo eta botal stoge skantah keltik taswenta buchlohta pero tos kablon tihtik behbatik taholtik baye hak behbatik memelel likusi cholbele o mumelelu lischipal kusen tloetas tuke hatas venta musha chun hun kusi tas kohnosh yun chakachun kushana shushka pedis melu tas venta chakuchale hoy mantik bochotik chil taktik tishlah yun shkot tapasel hun kusis nopo onoshtal tas piktal o tas kushlestu y tas kohshlah yun shkot tapasel chal piyun hahecho y tachun tiyun hahecho tapasel o yantik razonetik shushkaldik tasventa nuestro kusitik oita kontontik tuktik titah antik akoshich pasel
y tas kohta kanti ha koshich pasele ta chuntik o ochkapetik chunik sventa shu ha pastik tamantal o ha kaktik otuk tapasel likusita kantuktik y bocho gente ha chanas no pentas ko no yun chak chun chak otuk tapasel che ya ai ha heche tas chun o y chal jun ha melel y jun ha hech akok me muyux tu akok me muyux melol shuhlo etati tasventa bocho tik chunik tita poshiletik que tenos chichik akbel ta chigil taktik que ni haux chanok bix melol tasventa kushalan chamte de ya sea un bomol un kusiu yantik y taskosh la kuntik chak muna me chakol kutik o chak oyux tushkaitige ta chuntik likusichich alele pero me hahechelan no pentigwaye kantak el batikutuk sventa muhkuts indah badibudik imunohkuts indah tishtok liyantik chiil taktik bochotik teoye liyoshi palkusits loelta tasventa ha tsaklino likusi oistu ha tibuto kalal shikot batele kusi shushkaltik tasventa le takashlangombets loelta tasventa evidenciatik que ako yikot batel liputo kalal scan o shushikot batel li prueba etik o evidencia etik kusi chapot akele tasventa kusi tahlo el tatik heche valle hoy esta vuelta hoy mandik chihlo el ajutik noosh y timuyuk to kayo betik smelol li kusi ayehal tashich alele hoy chkisik albel hun skoplal hun cristiano hun persona y taskoh medio chkistik albele chlik katik opinión tike y que hoy van tik maok hech tamele likushalan ayek tashkisik albele sino que hano estas ko chaklo el ajutik y taspastik uchenchik ale takashlan ko taspastik juzgar a priori que muyu kayo bitik lex melol y chkak shahun kayestik hun nopentik tas tokoli hun gente y magnus tatechik tahun gente chiklo el ajutik shushilo el ajutik tasventa likusitik chlo kantal lita ora ti hoy muyu kayo bitik lex melol pero chilik shalo el ajutik un ejemplo chkadi tasventa skotolkusiuk tashich lo intel ta babanamil hoy kusi lo kantale bochotik tashal vaya hashal smart el pukuhe hashati yun anisha chikpatutik ta chaile skotol stik tal no penisko kusitik medio ya big melol y skuyik shati hachek pero ni luk ya big melol kush elan hoy tamele li realidad li kush lehal o kusi haundits lo iteke ben hoy buhech kotan tapasel y hayun scan más lek lo ilakutik o tsaknintik batel lihun aye o kusi chich alele bukalal shikutik batel timois melole bukalal pahli kusi shamuyus melole pues te kalas komsandisto y satik no entik tasventa kush elan shu ta lekum tastik el di kush lehaltik o kayehtik o taleltik libutike lischan embalgo si tasloeta dichal na oti shu chopol oyote oti bot chayemote gente y llega hoy todo shech paso pero esta vuelta o más shkot in gente ti skuyo batsiyun ha yicho o likusi melele ti ha stuk shanos o muyuk shak osiyan hecho por ejemplo tahtik wahutuk espero que mu pocho chopoluk shai tasunta religión etik ven epal religión o yikal skotol religión tashal tiyun ha melele likusi oyuno Shalo elta tasventa católico etik evangélico etik shu kalan etik tas li kusis bian evangélico etik y skotole pero skotolik chunik o chalik ti ha melel oli kusi oyonik pero ancha no puduk tasventa enti oyikal shu chayemote ti oyikal shu maok melel li kusi abicho bote y maok no lo de la tasventa religión lo de la tasventa política que pocho chalhiyun ha melel oli kusi oyikune ha melel li kusi chkalbune y oye calma entonces canta tic tic tak no penditasmento en ti oye calcha y emotique oye calma o melelico si chicate ti me hajeche por lo menos hoy jutu humildad kuntik kalach que se abel lich ayamot lima o ketrico si chale y chaval hecha melel y hayun anti toyuk tak no pendik hecha kuchal baile svento shu oyuk humildad kuntik y shu hamaluk no pendik tak chamtik li ayehetik o ach o crítica etik constructivas tishushkistik akbenta kush lehaltik
Lislahem kusit lo el techal taswenta. Ako shich elel me oistu tamele likusi achunoje. Maok chilo el taswenta religión, maok chilo el taswenta política, lo las kutik ta swenta jujuntali kusik chunotik. Ben ep kusik chunahonotik. Hoy poche chunik ta tis kala chichamike ta chaso tal ta yan hun yan sha forma kuslehal ya sea ta hun tsi ta vakashe tsutal. Oye, pues chuno te suente tit melah kushle halet te lah o muyuk se kusi oyan. Oye, pues chun te suente ti melah kushle halet chikota vinahel y te chkita wel chanin bom bakim kahnit malaun te suente. Hoy pues chuno te chikota lekilal y chilpesat de Dios o Cristo o kusiu. Pero ya le tuyo li kusi chuna no te más unos chilos las tasuendo en tikushalan de religión, de política, sino que hoy kusitiyan de chuna no tasuendo kushalan educación, kushalan chifbe, kushalan skanta tal di. Pero kusitzot kobla hati, kaktikuk tasuenda ako ocho tajun prueba ako yich el metamelish kushi taskotoli experimento etik shushelo o skotol crítica o skotol bocho o si shushal botale me kushu loke entonces hoy stuli se ha chunoje pero me ven ep kuchel chich ale te kashlan op ep traba etik hoy tasmente li se ha chunoje entonces cancha no pudu tasmenta moistu o muyuxtu ni se chunoje me ep pero etik me ep smak menal me ep razón etik lek ois melol ti chalbot digamos shuxtu me se chachune ante oyuktano, pero no un coche las caltix penúltimo punto te suenta, ante oyuktano, pero esto conti, oye al shubo chahimat, oye al maok bot oye agun de razón. Entonces me ha hecho el ane, kan hamaluk no penti. Chita bune benzot koplal chkai te suenta li punto de que yo un chak botik más crítico uti, más shuh pastik razonar. Y no tik heltik el hutuk ta suenda likusitik no panoktik ochunoktik tale. Jekal maok toh kun ju no pen shkaiti un tibat hutik os ras un tik ben ep gente kilohet ya ok ben uni hutuk likusi shotkine penyun skuye bat shotkin skotololi kusilitas babanamile. Libune persono chkal moy kusichki chakbel ke maok te mas tik of ba hashushkal muhna lek jekal hashu hak bedik bocho hates tikos ba llega a hacer más cholpetis melon. Hay un cierta celtic elich no pentique y ojalá que hoy tu chaval católicos se les lo detale y ambos de calvochuk lita descripción ta com sam poshuk li kush elan li ha bocho las loeta tibone las kupin y espero que hoy tu abone que esto y el batik tayam video y ambos de calvochuk pase conseguir tas redes sociales mete que yo le tique que el batik tayam vuelta.